siap nanti rombongan Rusia Fatiliza atau Hotarong dari Minta Pakador. So ini nanti siap sudah nari. Karena ada yang cuma harus juga masih nari. Asal firman itu mau selambang rombongan. Firman atau dimunahan raja di bawah nari. Cenderung cuma atau apa? Kudu tusi raja yang baru baik pasal nari apa dia firman sih. Maka pawuron nari ngadong pintu. Maulade jalan. Kalau macam orang Oma Parvati Guru Cibota Sorga di musuh ngadong pintu. Bun Wota siap sorga di musuh ngadong pintu. Guru Cibota ngadong sorga di musuh ngadong pintu. Jalan. Alat kerja ini. Oma Parvati Guru Nani Guru Cibota Simardaluan. Guru Wota siap Simardaluan. Jalan. Bisa Guru Wota. Karena Guru Wota Pardaluan John. Oma Parpuluhan Guru Nani Cibota Sude. Baik hati Wota Sude. Daun kami Nani. Oma Parvati Guru Nani Guru Nebaho Guru Sirajaroa Guru Nebaho Guru Nebaho. Guru Nebaho Guru Bakara Guru Bakara. Lanjut. Guru Sinabela Guru Sinabela. Guru Sigite Guru Sinike. Guru Simadula Guru Simadula. Sobat Batu Guru Nani Sobat Barun Guru Barun Markum. Guru Barun Guru Markum. Oma Parvati Guru Nani Simajuta Setahun Sarina Guru Simadula. Guru Simajuta Setahun Sarina Oma Parvati Dua Suto Baik dua dia sultan. Padanda, cara padanda. Oma Parvati Ruse Guru Hasuto Guru dia sultan. Guru Sule Raja tu guru kana. Di bawah. Korson raja. Oma Parvati Luna Dua Hutan Kami dipakat Nah dua di buta. Nah dua di buta nasi tukar. Nah dua di buta nasi tukar dari guru. Lalu Huta Adaka Jatuka. Dibagi pada Abobi. Poli jalan mah. Dibagi nih ya. Lalu Pak Tor semangat naik mendampingan ini. Pak Tor semangat tadi Pak. Oma Parvati Tu Raja di Huta Raja di hutan nasi ada Bobi. Ada Bobi mana? Parvati Firman Tu Pamula Uria nama masuk-masuk Sadaron Parbuepir tu pamulan di Hudia. Advent. Advent. Iya, Alpen Oma Parvati Tuna Dua Doa Huta na adok di Pakato Parbuepir tu dua di hutan tadi Pak Katon. Ala ulah di Pak Katon. Dan dua di hutan tadi Pak Katon. Torson raja. Oma Parvati Tu Panggomi di Pemerintah setempat Pemerintah Desa Dumolo Abobi. di Abobi Abobi Jo Pemerintahan dan Abobi. Dohon pemerintah siapa katon Pemerintahan tadi Pak Katon. Pemerintah desa tadi Pak Katon. Belum lebih sama ini nak Amang Guru Nani ada berapa nah berapa Jadi kalau aku dan tadi mangkau yang nangkau berdajai las do mata kerja. nah itu nak orang tua Panggoy nongkrong Oh, pasal apa? Do mata kerja yang tidak ada. Oh, tahu di kuli.
batu-batu yang kelihatan son. Adong dong dan alas. Dohon, dohon. Asa, asmat korohamuna, majalo koronani, ula-ula muna, jalalo atau akapas-pasu, satu hatta, tuhida, sarung mataru golina, tuhida nani, dohon, korunani. So, ini nang hata nideke, maanong pa, utur syokani, hata kami Lauli Raja. jadi so, ini masih doon namin ito muna, raja ng korunani, kandokan, mau jatuh. Maulana mali amuna raja di ula-ula. Dinang roh amuna tutongan di bagas nami. Nomor 2 si Gonggong dan sama Gisina. Las di pasar tamu do. Poros nabir, poros nasak saksian luzu bias baduan duri. Dalam memantangi mata di mata. Asapir haratuk pining namo haratuk tu. Poros mani hami ton dibandingin. Ujak ton dibatu. Kajar mazor amgone kian nope di pasar boleh kata. Baru nami. Anggon, malumia mazoro anggon ke. Alayan kota doi terdibuat mati raja. Do mata doi yang tinggal. Go kamu tuh san. Do bului. Joni sudah bonono. Nobanin na dia. Maksud do bului kan do tinggal. Nama kalian. Dak tada. Tinggal matok tanu. Mau dia Ay ko nakita na sa hutada. terdibuat mau. Dilihat di sini, dilihat do pakai sini. Oh, lompat langai. Kalau nak mula non bisa tinggal dahulu dulu. Jadi mau lihat tema dia pun ada jadi udah nami. Nongalas roh nami di Mancalo. Buruna terpiak ke Jolo. Alain apa ulit lume yang dupida untuk di Zamayan no. Burunami. Aka hela banyak mangan kanon hela. Bolo. Hela ini di Urupi Jolo hela sebar bau. Iya. Jadi mau lihat tema dia pun ada jadi udah nami. Nungatung las rohanami di nama jalo di aroro muna di bahasa tamuna do idah si pailohon asaloh batutua kana ulia kana dengan di hamir karaja di parworo muna poras pir na pirasa muna nungalas rohani beden las rohani koordinami atau rohani nami mas